NEET exam cancel Khlaijakmani nutuye Khoroksa Sikli Saksak Thwimani Koktwma Patimung Madhya Pradesh Amchaio Patimung Yakulo Kaisa suicide note Mankha police Bishibrumno medical student nokni bagai hakotor kanangai NEET exam Khlaijakmani abo haikeno 2026 BCO bo NEET exam na Khlaijakmani fiaba a exam ni question paper leak mani Koktwma kasari faika abo ni bagai no teiwaisa NEET exam na Khlaijakmani Koktwmani a Patimung no teino Madhya Pradesh ni Khoroksa student Thwimani Koktwma a Sikli Thwimani Saksak Kaisa suicide note bo civic Mankha police Thwimani Yakulo a suicide note Mankha a suicide note sejak tongko bufabono porina ni bagai 3 lakh loan na harmani kisan credit card ni bishinte aboni bagai kaham ke poriwe exam romani exam bo kaham no angka fiaba teiwaisa exam na harjaka hinke abu haike kaham ke exam rite mano mania abono teiwe mungsa shia khalai Sikli nokni bororone Kaisa khaka mong tongmani kaham ke poriwe Khoroksa kaham doctor angnai khanai fiaba tabok Sikli Mankha Khlaijak Patimung tewi nokni bororok no khoboi amsani lukrone bisingko lukjaka khakamong Patimung Yakulo no tabok asaijak dalbidal sungmung asukrak naigol mutongmani Yakulo fano bahaike NEET exam ni question paper leak angnani nangkha hanai Bureau report Chini Khorang